Duran Cup Kidamak Stadium Gimanung Amadi, Mapagi Akoi Basing, Sitok Chamtokuna, Luna Thambata Natana, Stadium Gi Gallery Ground Ki Infrastructure Singsu Ningthina, Semjin Sajan Kray. Kurum Jari, Am-Istv Pau meeting Tabiri Vapumnamapu Taram Nok Jari, Pau Sandogna Pizari. Jahisi Chamaga Kuntramari Suba Edition, Duran Cup Mai Pak na Pangthok na ba, Manipulinga ki Youth Affairs and Sports Department na Men Stadium Tabalambi Singyaw na, Stadium gi Manung Amadi Mapagi Akoy Basing Sitok Jamthok na, Luna na Thambata na Tana, Stadium gi Gallery Ground gi Infrastructure Singsu Ningthina Semjin Sajan Kray. Thasigi tang kuntra da main stadium asida tongan ba culture item singaloina na haudokatoriba Imphal chapter gi ahamba match Manipur gi team ani Neroka FC sangakpham amade Trau FC Kwakaithel gi match ase Manipur gi miyoi section khudimak na yengbal lakpiu haina Youth Affairs and Sports Department gi director Mayengbam Betona network asigi kuthangda miyam gi pukning chingsilakle. Samaga Kuntramari Suba Edition Duran Cup ki saruk ama oina Imphal chapter gi matching Kumalapag Sports Complex ki main stadium da mai pang na pangthong na ba akanba section thauranga loina na sem saba loire Asian Football Confederation na mating panglaga All India Football Federation Eastern Command Indian Armed Forces Government of West Bengal na punna sindu na pangthokadoriba Asia gi khwaidigi liraba tournament ama oiriba sahi sigi Samaga Kuntramari Suba Edition Indian Oil Duran Cup ki Imphal chapter ki waina Manipur lenga ki Youth Affairs and Sports Department na mating panglaga Indian Armed Forces na sinduna tha sigi tang kuntra dagi mathang tha August ki tang 32 phawba Kumalapag Sports Complex ki main stadium da team mari Manipur gi I-League 2 ki team Neroka FC sangapam amadi State League ki team Trau FC yauna I-League ki team Real Kashmir amadi Indian Armed Forces ki team Indian Navy Football team na saruk yaduna match taruk sanagadoriba asida Manipur ki praja section khudimangna yengba lakpiduna sanarui singi pongning thauna happy haina Youth Affairs and Sports Department ki director Mayengbam Betona network asigi kuthangda miyam gi pongning singsilagli Manipur sarkar amadi Indian Armed Forces ka loina na koi Imphal gi Kumalapag Sports Complex da handaki lakadoriba July ki date 30 dagi horaga koi matching sanaba horagani hairiba koi Imphal chapter se da 30 July dagi hanba match leraga ani suba match na koi August ki tarik 1 adu ahum suba match na tang mari da August ki aduga mathang tarakuna tang 8 mathang lakuna tang 10 amadi tang 32 da koi Imphal chapter se loisinjagani aduna hauzik Kumalapag Sports Complex da koi same saba punamak loisinjare hairiba 134 edition of Duran Cup 2025 asida koi sanabagi da koi team se Indian Navy team amadi Real Kashmir Football Club aduga koi in-house oina Manipur dagi Neroka FC amadi Trau hairiba team mari sina match taruk sanagadabani adu mapandagi lakpa koi players singi leibam technical officials singi leibam koi channa gari singba everything koi Department of Youth Affairs and Sport Government of Manipur ki taraf thaki koi sinjaraga leijare koi all sort of arrangement has already been made aduna only thing is koi lakador with the 30th day da koi inaugural function pangtho matungda mathang koi hairiba match taruk se Imphal ki Kumalapag Sports Complex da sathanabagi sem chawpuno loijare aduna lamdam sida leibiba khwai puno magna sajok pibiduna koi hairiba matching se mapung phanabagi damukta saruk yabiu haidana Department of Youth Affairs and Sports Government of Manipur ki taraf thaki miyamda nolokchari World Maitai Council Tripura State Union at Sinduna, Agarda Taladalaiba Sukanta Academy Holda Signing Star Gi, Second Felicitation Ceremony English Nikun Mangaki Thoram Mapungfana Pangthokre. Thoramasi Tripura Dalaiba Mitai Maheroi Class 10 Digi, 12 Fauba Dalaiba Maheroi Kuntra Manga Amadi, Tongan Ba Field Dalaiba Mui Ahumda Pugning Tona, Taugat Poina, Taram no Okpagaloina, Kudot Pol Pibani. Ngasigi Thoram Asida Tripura Medical College Ki Principal, Dr. Takhelambam Arindam Datta, WMC Tripura State Unit ki President Haukom Bankim Singha, former Ranjit cricketer Level A coach BCCI gi Mayengbam Tapaskanti Sinha, social activist Mayengbam Nilamani Sinha amade
World Maitai Council CEC ki Vice Chairman Jingsubam Nabakumar Su Serukya Manipur ki Saknai Raba retired senior SP Potsangbam Sonamani Amade Theatre Guru Ratan Thiamna Lekhidabada minute Amatumina Leptuna Awaba Fongdoki Tripura Medical College ki Principal Dr. Takhelambam Arindam Dattana WMC na Pangthokliba student singi Thoramasi Yam Apaba Khongthangni Angang Sing Bumatik Chana Sembi Bahibasi Parents Amadi Society ki Achoba Thodangni Haike Our happy birthday and contribution recognition from the Department of Information and Cultural Affairs, Government of Tripura, and SP Cultural Organization Association. She continues. ꯃꯌꯥꯝꯗꯒꯤ ꯃꯇꯦꯡ ꯈꯔ ꯈꯔ ꯂꯧꯔꯒ ꯕꯖꯦꯠꯁꯦ ꯌꯥꯝꯅ ꯆꯦꯛꯁꯤꯟꯅ ꯐꯖꯅ ꯇꯧꯔꯒ ꯇꯧꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯄꯩꯁꯥꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯦ ꯈꯔ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯏ ꯋꯤꯛ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯑꯗꯣ ꯏꯆꯦ ꯃꯥꯙꯕꯤꯅ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗꯒꯤ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯤꯕ꯭ꯌꯨꯠ ꯇꯧꯔꯛꯄꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯆꯧꯕ ꯃꯇꯦꯡ ꯑꯃꯅꯤ ꯑꯗꯨ ꯅꯠꯇꯕꯁꯨ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯣꯔꯒꯅꯥꯏꯖꯦꯁꯟꯗ ꯁꯦꯟꯁꯨ ꯃꯃꯤꯡ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯄꯟꯖꯔꯔꯣꯏ ꯂꯤꯁ ꯌꯥꯝꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯁꯦꯟꯁꯨ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯉꯛꯏ ꯁꯦꯟ ꯄꯥꯡꯕꯤꯔꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝꯕꯨꯁꯨ ꯑꯩꯅ ꯑꯣꯔꯒꯅꯥꯏꯖꯦꯁꯟꯒꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗꯒꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯄꯨꯛꯅꯤꯡꯗꯒꯤ ꯊꯥꯒꯠꯆꯔꯤ Social activist Mayengbam Nilamani Sinhana Mamangi Matamda Maitegi Fam Paiba Mi Kaya Malayrami Adubu Hauzik Kaya Uba Fangdre Amade Award Fangliba Amadi Fangdriba Mahiroi Singidamakta Marik Jumna Maitai Mayek Maitai Language Maitegi Maramda Kupna Kanghanbiyo Haike I Miji Mani Miji Lon Mani Miji Mani Ado Miji Mayeti Holy Houghton Subania it's a high on there. Lemon is making it like Adua Emon the lady 27 or whatever. Also, the Hay Poroman and the Pinamak Purodi. A singing in Kaido. Mugna Noka Anan Himrian Mate Lon Imaron Kayuma Nan and Nangagasu Nan the Bani, Yum Nan Nanga Mate Lona Tawani. Maiti Maun Sibu, Maiti Mayek, Sanari Honoru, Manipuri, Masi, Eque, Miti Kabo Tavia, World Maitai Council CEC ki Vice Chairman Jingsubam Nabakumarna Manipur State Asida Mamang Chahi English ngani kunhumdogi me ahumdagi haurakli balan asida WMC na yamna wajaki masida ikoina kari tawba yage haibadi khanaraba matungda Supreme Court ta appeal tawbadagi mainland India singna tapna Maitai na lande haiba khanglaki hairi Western ye lega kayadagi dharma ki niyamda Toan Wakalon Pusilaga Sakatamado, Maduri, Achowa Yoma, Nordista, Mizoram, Azigi, Asami, Maham Krayauna, Nagaleki, Maham Krayauna, Makugi, Achowa Manglama, Sakatamado, the city Madu, we talk the Roy Helse, Masima Koisukane, Melengi, Hoji, Sakar Pai, Makoisukane, Manipuda, Equina Fruit in the Roy Helse, Masichu, Mayamna, Hungry Mani. Tabi yang ini masih kalah gaya itu, wah ada suwana. Hongki itu kayak, pian itu kayak suatu hang itu le, pada madu di mahidi, nasi Manipur sih, nasi kaya roy hari se, ikut niamna, bab tanah le. Kargil Bijay Divas Ningsing Numitka Marilinana Englising Machamapan Marfutaramapan the Thokiba Kargil Landa Imalay Bag Bharat Kidamakta Thawai Kathokraba
Kasar Sribar Awang Lekagi Irom Nandachan Singhagi Saktamda Leisu Amadi Maira Katpaga Loinana Salami Katuna Ikai Kumnaba Utkre Tauраmasida Minister Kauksik Rai Dolaigi MLA Nihar Ranjan Das Thokchom Kundalan Retired Lieutenant Colonel Jilla Sainik Welfare Officer Kasar BJP District Committee ki Vice President Sanjoy Kumar Thakur BJP Lakhipur Mandal ki President Gunjan Kaur BJP District Committee ki General Secretary Gopal Kanti Roy Dewan Palarvon ki JPC Devojoti Bauri Sribar GP ki President Priyabati Devi Sribar GP ki AP Member Kamini Singha Kuntra Nipan Suba Sam Rifle gi Major Suresh Kumar Amadi Mahaki Khongbu Singaloinana Sribar gi Myoy Kayana Sarokya ke Minister Kauksik Rai Major Suresh Kumar Amadi Thokchom Kundalan Retired Lieutenant Colonel na Sahit Nandachan gi Apokpi Irom Binda Devi da Nandachan Gumba Thauna Faraba Bharat Imagi Mapari ama Pokpi ba Asigidamakta Ikai Khumnaba Utladuna Khudol Potsu Tamke Minister Sri Kauksik Rai na Nandachan gi Mingda Saba Loiraba Thong Asigi Manakta Nandachan gi Mitam ama Khinanaba Chief Minister Himanta Biswa Sarma ga Takpiramba adu athuba matamda sananaba thaurang loire haiki panbayai jahi khudingi Kargil Vijay Divas ningsing numit ase Sahit Nandachan gi mayamba ahal Irom Nandamanina ningsing numit asibu kadaida soikhigada haina chiksin hona jaduna miyam puna thoram asi jahi khudingi leptana pangthoktuna lakli hairi এরকম সন্তানকে জন্ম দিয়েছিলেন যে সন্তান ভারতবর্ষের জন্য ভারতবর্ষের দেশমাতৃকার জন্য শহীদ হয়েছিলেন আর আমি আপনাদের সবাইকে অনুরোধ করব যে এটা আমাদের জন্য গৌরবের বিষয় যে আমরা শহীদ নন্দচাঁদ আমাদের এই এলাকার একজন সাহসী সেনাবাহিনীর জওয়ান ছিলেন যিনি প্রাণ দিয়েছেন ওনার প্রতি আমি আবার আমার শ্রদ্ধা নিবেদন করছি ওনার প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করি ওনার আত্মা সদ্গতি হোক উনি যেখানেই আছেন যাতে সব সময় ওনার যে নাম সেই নাম আমাদের এলাকায় ভারতবর্ষের সেনার মানচিত্রে রাজনৈতিক মানচিত্রে সমস্ত জায়গাতে ওনার নাম শহীদ হিসাবে থাকবে অমর হয়ে থাকবে আর ওনার মাকে আবার আমার শ্রদ্ধা নিবেদন করে প্রণাম জানিয়ে আপনারাও সবাই জেলার তরফ থেকে সবাই এখানে আজকের দিনে এখানে উপস্থিত হয়েছেন তাদেরকেও ধন্যবাদ জানাই পরিবারের সকলের প্রতি ধন্যবাদ জানিয়ে আমার সংক্ষিপ্ত বক্তব্য এখানেই শেষ করছি ভারত মাতা কি জয় India bu mapangal kanba tinjang kaijang daba Fit India oiba ngamnabagi pandamda hogdokhiba Sundays on Cycle ki thoram ngasi Sai Sports Training Center utlauda Marfu Taruglak Suba CRPF Brazing Dega Marilenana Nipan Suba Battalion CRPF Sai STC Utlau 107 Rapid Action Force RAF ka khutsam naduna pangthokre Kargil Vijay Divas ka Marilenana Kargil landa mamaleba ki tamak thawai katkraba athoba singbu ningsingduna Sai STC Utlauda pangthokiba cycle rally atuda CAPF ki personnel singna sarukya khiba atuda Nipan Suba Battalion ki commandant Chandrasekhar na lamthaki Tharam aduda Nipan Suba Battalion CRPF ki commandant Chandrasekhar Sai STC Utlogi in charge El Rinki Roni Mayengbam MPS yauna CAPF ki makok thongba officer singsu sarukya khibaga loinana nongmada minute ahungi sajel tongminasi hainasu punna waksak longminakhe tharamaduga mari lenana Nipan Suba Battalion CRPF ki commandant Chandrasekhar na haikibada afaba khunai ama mapangal kanba India ama oina bahotna bada aikoi khudimak hakchang fana amade pangal kanba tangai fade mental fitness oibana ai isagi danatana imung manung pusu nungai na leibang amhali hairaduna jawan singna fitness oina leibadagi ngasi Bharat asi mapangal kanba leibak ama ohenba ngamlibani haidaduna mafam asida ngasi pangthokliba cycle rally asina aikoi apunbegi saktam kaidana thamba ngamna ba hotna baga loinana Fit India oiba ngamna ba hotna minase haike ये तो सूरज वाली हीरे है ना उस दीपक के हीरे दीपक मतलब हम सब लोग सूरज तो बन नहीं सकते हम लोग सारे इंटरनेशनल प्लेयर्स नहीं बन सकते कुछ नेशनल प्लेयर्स बनेंगे यहाँ पे कितने बच्चे भी हैं उन्हीं की सब इसमें से कुछ हो सकता है कि इंटरनेशनल प्लेयर करें कुछ हो सकता है नेशनल प्लेयर करें और कुछ डिस्ट्रिक्ट के लिए खेलेंगे तो हर आदमी सूरज नहीं बन सकता ना
हम फिट हैं लेकिन हमारा आदमी सोलो नहीं बन सकता, तो कुछ को दीपक भी बनना पड़ेगा। इस बात को हर समय ध्यान रखना है। हर बार जीतना ही जरूरी नहीं है, कभी कभी आपको क्या होता है हारने के बावजूद भी आप चमक सकते हो। अरे कोई बीमार है, आपकी एक छोटे से बीमारी हो जाती है, कुछ भी हो जाता है, यदि आप फिटनेस में ध्यान नहीं देते, अपनी हेल्थ पे ध्यान नहीं देते हो, तो क्या होगा कि आप कहीं ना कहीं बीमार हो जाओगे और आपका जीवन। साई एसटीसी उद्लोगी इंचार्ज एल रिंकीना स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ना भारत पु मपांगल कनबा लेबाक अमा ओइबा ngamnabaki pandamda hongdokhiba asigumba thoram asina sanaroi sing amadi armed police singi tanatana leibak miyam gidamak khanduna nongmada minute kunthra di cycle thoba sajel tawduna hakchang fana leinaba hotnagadabani Kargil land da thawai thakraba jawan sing atupusu ikai khumnaba uttuna pangthokliba thoram asina jawan sing aduna mama leibak gidamak kathokiba aduna ngasidi aikoina ningkha tamna hingba ngambaga loinana afaba sanaroi amamam oibata natana nungai ne hingba ngamlibani hainasu ikai khumnaba utpaga loinana soidan nongmada pungkhai amadi sajel tawbagi hainabi thamsi haike thoram maduga mari lenana humfu tara taruglak suba ban mahotsav ka mari lenana sai STC utlogi akoibada u chara kaya su thake स्वास्थ्य हम हेल्दी रहेगा तो हम फैमिली भी ख्याल रख पाएगा और हम लोकेलिटी का, सोसाइटी का और स्टेट एंड देन कंट्री हम उनको हेल्दी रख सकते हैं। देश के लिए जवान लोग वहाँ कारगिल में शहीद हुए, तो हम यहाँ बैठ के सिर्फ मतलब वो इंडिया हम सुरक्षा में रह पा रहा है। हम स्पोर्ट्स में एक्सलेंस कर रहा है ताकि देश के जवान लोग हमको सुरक्षा दे रहे हैं। तो हम काफ़ी जवान लोग से मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, ताकि CRPF है, BSF है या जो भी इंडियन आर्मी है। पाओगी मरक थना अतेम ब्रेक अमता लोमिनसे मतमगी नुंसित नुंसा अमदि अइंग असाना मरम मोइरगा लोक तुंगबा अमदि खूबन सिंगबा तत्तन थोहली उमनमक सिबु खुदक फहनबा ngamlaba Capidon Cup Syrup 100% हर्बल प्रोडक्ट नी लोक खूबद नत्तन नक मही चेलबा अमदि खंगनाउ मरेंग मरेंग चटलगा लोक कंखु खुरबा Capidon Cup Syrup थकपियो Capidon Cup Syrup Admission open Sanalistry tutorial Thangmabandian Sirot Center Asig second foundation course class 10 Boseb Amadi class 9 and 10 CBSE Lagli Bazulagi Tangkut Manga Irai Nimitag Hauseragani SSLC exam 2022 2023 2024 Amadi 2025 ke result ta position holder kaya ama CGPA 9 10 Hawagi Manungda student kaya ama putok sa crack unit wise test mock test study materials recreational activities boys and girls ke hostel loina ben service ki kudong saba supizari Honglagli ba punsigi lambi sida araiba chaba yaba makhai sasindari adone hidak langthak kayam sadaba yarakte sasilliba singduna adomgi liver da kayam sokhalli khangbibra liver nabu soklaba chaning thakningba phawdaba puk nungaitaba khong hamba nungairakta amadi kuchu kumen senghallakti khuding maksibu ngakthok ke hairabadi Jolip 100% natural syrup amadi capsule Jolip 100% natural syrup and capsule Birtigan Rajat University, Kanchipur, Southview, Imphal West. Admission is going on for various graduate and postgraduate courses, Bachelor of Pharmacy, Diploma of Pharmacy, and Special B.Ed, HIVI and ITT. For details, kindly visit the campus or contact the numbers below. Break imadong taram nok cheri, pau makata na pizeri. Lions Club of Imphal City amasung Chanung Sintha Club ka khutsam naduna Imphal East ki Chanung da ngasi u chara kaya marom thakre club basigi permanent project oina akoibe ki phibam ngak senana bagi mamang tagi hauna paikhalaki ba u thabagi thabak singsu yengsinbe ki program amane matung da su makhata na project asigi makhada environment kanana ba thabak thoram kaya paikhathi gani hairi environment की protection बाबी योखटपा अमसुंग कोई Lions Club of International की कनो मखादा मागी सिंबल मोइना environment protection की मखादा कोई Lions Club Imphal City ना जाजरपा नसी की प्रोग्राम सिदा कोई Lions Club Imphal City की कोई respected Lions सिंग अमसुंग क्लब की volunteer सिंग फुल लगा नसी की थोरमसे पांडुक सबनी असिगुमा थोरमसे मखाता नम जातजाकी की नहीं Amsung mayam bu koi bu sajuk pina biu koi monteng pangbiu hana kurunjai
Nupi Singbo Ahenba Matik Mayai Piduna, Semilon Chaukat Handuna, Chaukat Pada Mangjil Thaba Kunai Ama Ohenaba Wakalon Galoinana, Manipur Lengaki, Department of Rural Development and Panchayati Raski Makhada, Manipur State Livelihood Mission, Gram Panchayat Konba Mapam Singda, Nupi Sing Tegi Oiba, Celeb Group Kaya Semduna, Masana Maromdom Lepcha Bangamnaba, Changsilakpagi, Serukam Oina, Bisnupur City Block na Konba, Thanga Esigi Oina, Thanga Salam Lekaida, MSR LMG, Makhada Semkiba, Sinthangambi Village Federation Sapong Lakpachahi Ama Mapung Farakpagi, Ahanba Anniversary Celebration of Sinthangambi Village Federation Distribution of Community Investment Fund Githaram Ama Ngasi, Thanga Salam Lekai Community Holda Pangthokre. Poverty Allocation with Women's Empowerment Haiba Motoda, Manipur State Livelihood Mission, Department of Rural Development and Panchayati Raj Government of Manipur gi Makhada, Sinthangambi Village Federation Sinduna Pangthoki Batharam Aduda, Thanga STG MLA, T. Ravindro, Block Mission Management Union Bisnupur CD Blocky Cluster Coordinator, Salam Vikram Amade, Upadaksha Bisnupur Ningthauzam Dinesh, President SYCO Club, Ningthauzam Bhaiga Chandra Amade, Atai Masak Nairaba Muyakayana Sarukyaki. Tharamgi Sarukam Oina, Taret Suba National Kung Fu Championship English Ngani Kunithoida, Kunipan Suba KZ Wet Category da, Gold Medal Lorakiba Pukrambam Joystree Amade, Championship Asimaktada, KG Kuntra Nithoi Wet Category da, Gold Medal Lorakrabi, Salam Malembo, MLA T. Ravindrogi, Maikaidigi, Lupa Lising Manga Amade, Federation gi Maikaidigi Achamba Kudol Piduna, Pugning Tawatki. Tauramaduda BLF Asigi Manungdagi Kwaidigi Afaba SIG Ama Kangatuna, Lintoingambi SIG da Best SIG gi Manasu Kutsina Kibaga Lenana, BLF Asigi Sele Group Tara Marigi Manungda, Sele Group Tara Humdogi Apunba Member Nifuda, Federation Asigi Ahanba, Community Investment Fund Oina Lupa Lak Kun Mathoigi Senfam Singh, Member Singda Yenthoki. MLA T. Ravindrogi Maikaidigi Village Level Federation Asigi, Vulnerable Fund Oinaba, BLF ki President Amade, Member Singda Lupa Lak Amagi Senfam Mateng Piramki. Thauranga Mari Lenana, MLA T. Ravindrona, Thanga Isida Matam Kayadigi, AC Asigi Miamna Kaurang Nangairakba Nationalist Bank Amagi, Manglan Ado, Mahakna Kano Hotnaduna, Handakta, Ani Ahungi Manungda, Thanga Chinglak Kaitelda, Central Bank of India ki branch Ama Athubada Hangdoktuna, Miyamda Kutsinaragani Haike. Central Bank of India ke National Bank ama hamna ba koi kan sel chatta wi ko maximum jo jadna khali ke bisu bank ama nahi hai. Cluster Coordinator Salam Bikramna, Nupi Singbo Ahenba Matik Mayai Piduna, Masana Marondom Lepcha Pangamba Haibase, MSR Elangi Pandamni, Masimag City Block Asigi Manung the Lady Ba, BLF Member Singna, My Park Nabo Hotlaminasi Haike. COVID loirakpatagi akhoi je khata sabarapagi matung dumu hajik lan lay lan sina mo akhoi Manipur economy je akhoi matik lekha da chinghabram ni ko je lan loirba matung dadi praja singje khamtheng wa matang ama lakane ba subu mo matang se lak singai sida sumana apne se semo bugi mapana nasidi khar bakati safari ne khali moru na khali nupi sing sida masa sagi senthok lebe lambi amom piba masa sagi senthok le kanda makhoi lu khar mai khanda lai dagi khaitam do su kon bai se khoi pandani. Bidia Consum Film Production ki Am-Istv Khudol oina puthokliba film China Am-Istv da release tawkre. Film masida Dayananda Ithoi Vindya J Vidya Jitesori na chingba artist sing maroiba saktam langli. Film ase git yumnam ki direction makhada Bidia Consum na story screenplay amade dialogue pibani. Am-Istv da pangthokpa releasing function loira batungda miyam da premiere utke. Manipuri khunai da nupa na nupi lon bada nupa adugi maikeda support tawbagum uri. Nupi na nupi po hantana yengbagi ona taina bada nupi na nupi po kangkhatba film ne hanadegi khara tongan ba mahau amada maraibak thiraba nupi singda mideng thamliba film amani haina film asigi director git jumnamna fongdorakli Aise
नंगी सीनियर ने अदुगी खुकुलम के ताउजो नसाई परे तो नसिन प्रिदुरा फिल्म से अनौबो वारी नत्ते नत्रगजु सिजरा मुख तंग तोंगालिजिना नुपाना नुपी लोलकपा मतमदा नुपादुगी फैमिलीना नुपादुगी फोर द सपोर्ट तौबा खोपा सुगुमजे यामना आयाम बो तौवे सिजना मुख बरा तायोनबा हाइतारे नुपीना नुपी अमुक कंखटबगी सुगुमबगी पोट ओइबा होय हाने लैगिबा प्लेजिंगबगी खितंग तोंगांद्रगजु खितंग महाव तोंगानबमदि फंगनी मराइबक थियबि नुपीजिंगना यामना पामगदबा फिल्म अमु ओइगनी मणिपुर लेबा हुइड्रोम डिजाइन स्टूडियो ना डिजाइन तोबा बबिना वेलनेस सेंटर की आर्किटेक्चरल डिजाइनर एदा एशिया आर्किटेक्चर डिजाइन अवार्ड की सिविक बिल्डिंग आर्किटेक्चरल डिजाइन की मना फंगले हाइरे अवार्ड अदो ngarang वाइब्रेंट एशिया हाइबा थीमदा सियोल दा लेबा इलुट्रस सिला होटल दा पांगथोकपा एशिया आर्किटेक्चर डिजाइन अवार्ड केंथोकपगी थोरमदा खुदसिनरकपनी एशिया गी ओइना लेमजनिंगाई ओइरबा आर्किटेक्चर डिजाइनर सिंगदा पीबा अवार्ड असे हुइड्रोम डिजाइन स्टूडियो के प्रिंसिपल डिजाइनर सुरेश हुइड्रोम दा खुदसिनखिबनी हाइरे एशिया गी ओइना यामना लेमजनिंगाई ओइबा अवार्ड अहुम थंगना थंगना चही अहुम फंगबा ngamba आर्किटेक्चरल फार्म असे लेबाक असिगे ओइना हुइड्रोम डिजाइन स्टूडियो ना अहानबनी हाइरे अफबा तिंजंग काइजंग दबा खुनाई अमा ओहेनबदा हौगलगलिबा यूथ सिंगी अचौब थौदांग लई हौगलगलिबा यूथ सिंगबु मसामउ फबा निसादगी लापथोकनबा वाखलोंदा मोइरांग एसिदा ओपन जिम तरा थमनबा पांदम थमली हाइना मोइरांग एसिगे एमएलए थोंगाम सांतिना फोंगदोक्रे वाफम असि एमएलए ना महाकी केंद्रगी मनुंगदा पाइखतलिबा डेवलपमेंट वर्कसिंग कोइना चतुना यंगसेंबिकी खोंगचता फोंगदोकिबने एमएलए की खोंगचत अदुना क्वाक्टा ग्राम पंचायत वार्ड नंबर 8 की मनुंग चनलेबा स्टेट पुखरी मपालदा ऑल मैटे पांगल यूथ एसोसिएशन की वॉलंटियर सिंगा खुदसमनदुना सेमगतपा हौरबा ओपन जिम की फिबम यंगसिनखी तुंगदा क्वाक्टा म्युनिसिपल काउंसिल की ओइना क्वाक्टा बाजार पब्लिक ग्राउंड मेन रोड मपालदा ओपन जिम अमा थमनबा मफम यंगसिनखी तुंगदा मोइरांग म्युनिसिपल काउंसिल की मनुंग चनलेबा मोइरांग फाइरेंबम लेकाई ममांग सेंट्रा रोड का फाउनबा लंबी की नोंगपोक थंगबा सरुकी मांगलुरबा ड्रेन अमा लेकाई मियाम एमएलए दा नौना ड्रेन चनबिनबा हाइजरकपगी मतुंग इना एमएलए ना नौना चलिबा ड्रेन की फिबम यंगसिन खोंगचत अदुगा मरी लेनना एमएलए थोंगाम सांतिना फोंगदोखिबदा मोइरांग एसटी की तोंगान तोंगान मफम तरादा ओपन जिम तरा थमनबा पांदम थमले हौजिक फावबगी ओइना लोकताक पामेलदा था खरगी ममांगदा मियामदा खुदसनदुना मियामना यामना पामनबा मफम अमसु ओइबा ngamkhre क्वाक्तागी अनि असे अथुबदा खुदसिनरबा होनगनी मसी थारगा अहुम मियामदा खुदसिनरे हाइबा यारे वालिबा तरेट असिसु केंद्रगी मियामगी अपामबगी मतुंग इना मफम चाबा मफम सिंगदा थमनबा होनरगनी हाइखे महागना हाई ला लेरबसु मोइरांग केंद्रदि चौखटपा केंद्र अमा ओइदबा यादे हाइबा वाखलोंदा महागना चंगसिलगलिबा डेवलपमेंट वर्कसिंग मियामगी मतेंग याउदना माइ पाकपा ngamloi मियामना मंगोंदा हौजिक पीरिबा सपोर्ट असिदगी हेना पीबीदुना मोइरांग केंद्रबु मणिपुरगी केंद्र सिंगदगी हेना चौखटपा केंद्र अमा ओहेनगे खल्लिबा मंगाल असी मंगफाउना हनबियो हाइके September bo August September bo loida bo install to lo yadi hebse ai ta jai aduna ai marang kenna da khunai sibu Manipur khunai bu kanna bo hona bada Bharat pu kanna bo hona bada tinjang angjang da ba tungi yobi pu thokpada achauba thaudang ma aduma open gym ham sida soidanu ki mating pangani hebdo ai khajo thamjari aduna marang kenna leiba naharon sing youth sing so tungi birodi da khallaga ai khoi punna thaudang lobin si ai wo phje thamjaraga Manipur barang ke nei praja pulongna sojo pibi duna ma de egona pangal thona hapi duna pangthok se ka khali pulong se pangthok man ba ibo thangjina pina vision wo konjoi tham लोशिलकपदा मरोइबा पाव अमुखना पिजरी ड्यूरान कप की दमक स्टेडियम की मनुंग अमदी मपाल की अकोइबसिंग सितोक चामथोक्तुना लूनाना थंबता नतना स्टेडियम की गैलरी ग्राउंड की इंफ्रास्ट्रक्चर सिंगसु निंगथीना सेमजिन साजिनख्रे हौजिक फाउबगी ओइना Am-Istv ना संदोकचपा मणिपुरी पाव मतंग सलोइजरे मिरेंग ताबिरी पुपुमनमकु अमुकना खरुमजरे